Murakaza neza ku Keza TV. Uyu munsi inkuru izindutse ni impanuka ibereye Kicukiro centre mu Gatenga aho bita kwa muganga uzamuka ujya i Murambi. Aha ngaha ni impanuka ikozwe n'imodoka icitse feri, ihita igonga umumotari ndetse n'utwana twari tugiye ku ishuri, igonga n'igipangu. Iyo modoka ikaba yari irimo kumanuka i Murambi yerekeza kwa Bakarirosi. Iyo modoka rero ikaba yacitse feri igahita igonga igipangu. By'akababaro umuntu wari uri muri icyo gipangu, igipangu cyahise kimugwaho ndetse yakomeretse bikomeye. Muri kano kanya rero ubu ngubu hari hageze inzego z'umutekano, polisi ndetse na ambirasi yari ije gutwara abo bantu. Gusa muri kano kanya nta muntu n'umwe wigeze upfira muri iyo mpanuka yari ibereye aha ngaha. Bamwe bajyanywe kwa muganga nk'uko mubibona, ariko nta muntu uhapfiriye. Ubwo ayandi makuru araza gutangazwa mu kindi gihe abantu bageze kwa muganga, ndetse barebe niba nta wapfa. Gusa njye mpagera mpasanze ari uko bimeze, umudamu aryamye ndetse utwana twicajwe ku ruhande twagonzwe, ndetse n'uwo mugabo wari utwaye imoto ya Sipiro, moto ye yanangiritse cyane ndetse bikomeye. Mu bigaragara rero ntabwo hagize umuntu upfa kubera iyo mpanuka, ariko bakomeretse.